Astrocrtice. Pedro Almodovar. Reditelj, scenarista, kompozitor i glumac Pedro Almodovar rođen je u znaku vage sa ascendentom u Blizancima. Jedan od najslavnijih španskih reditelja, deklasiran je neprijatelj malograđanskog ukusa i vaspitanja, te i žestok protivnik svega što obični ljudi smatraju pristojnim i lepim. Neretko je sablažnjavao filmsku publiku, ali su filmski kritičari već od 1989. u njemu prepoznali genijalnog reditelja, obasipajući ga mnogim nagradama. Sunce u vagi dalo mu je želju da izađe u javnost i bavi se lepim stvarima, a s obzirom da je u konjunkciji sa Saturnom, naglasilo je njegovu ambicioznost i upornost. Majka je želela da on bude sveštenik, pa Mesec u kvadratu sa Neptunom govori o njenoj neostvarenoj želji i razočarenju zbog toga. Zbog strogog verskog vaspitanja u katoličkom samostanu, gde su ga, kako je sam govorio, sveštenici maltretirali, postao je ateist. Ascendent u Blizancima dao mu je veselu prirodu, veliku snalažljivost i svestranost. Vladar podznaka Merkur, koji se nalazi u Devici u sekstilu sa Mesecom i Uranom na vrhu treće kuće, jasno predstavlja njegovu prirodu i kreativni potencijal koji posjeduje. On je jako inteligentna osoba sa izraženim osjećajem za detalje. Ima neopisivu potrebu da uvek bude drugačiji od ostalih i zbog toga često pomera granice evropskog i svetskog filma. Njegove filmove krasi doza ekscentričnosti pa i bizarnosti. Pod snažnim uticajem Urana u njegovim filmovima ćete vidjeti likove različite seksualne orijentacije. Mars i Pluton su u konjunkciji, pa ovu tešku i brutalnu energiju u filmovima ispoljava kroz scene nasilja. Almodovar važi za reditelja koji na vrlo osjećajan i originalan način pristupa temama o savremenom čoveku i otkriva njegove racionalne, ali i podsvesne želje.